week ago. We have 52.7 days of diesel, that's up 6.6. Petrol's at 52.6 days, down 0.2 of a day on a week ago. The Prime Minister will sign an essential supplies deal in Singapore today. The agreement's been dubbed Food for Fuel, with Singapore providing us with refined fuel in return for food exports from New Zealand. NZME Head of Business, Fran O'Sullivan, says the deal's designed to give both countries security in times of crisis. Each nation aims to look after the other. And of course, we haven't seen the fine print yet. I mean, the deal was basically done last October. It'll be signed today and it'll be discussed. A global health policy expert says New Zealand could spend more on workers. Tomorrow's Health Innovators Summit in Auckland focuses on developing world-class health systems. Keynote speaker Dr. Ezekiel Emmanuel says New Zealand's spend in relation to wealth matches the expected amount, but he says we could invest a little more for a better system. New Zealand could suffer pretty well, spending about 0.5% of GDP more, mainly raising wages and giving big bonuses for optimal care. The Immigration Minister says ACT's election promise to charge immigrants an infrastructure surcharge is unreasonable. The party's 6-point policy includes more aggressive deportation of offenders and overstayers, beefed up English language requirements and a daily $6 surcharge on temporary work visas. Erica Stanford says migrants wouldn't pay that. If you are a dairy farm worker and you get a herd manager, for example, that's a 5-year visa, that's an $11,000 upfront cost. That's news. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. In sport, Warriors standout Jackson Ford has relinquished the lead at the top of the Dally M standings in the NRL. Panthers star Nathan Cleary's taken the lead with 33 votes after bagging 5 from Penrith's narrow win over Manly to complete round 9. Ford is 2 votes back on 31. The tireless forward missing out on any votes despite making 50 tackles and running for 177 metres in the Warriors' victory over Parramatta. The 4th-seeded Cleveland Cavaliers lead the Toronto Raptors 74-61 in the third quarter of their winner-takes-all game to decide the final spot in the second round of NBA playoffs. The winner will meet the Detroit Pistons. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. My
Belong my lima for to feel my foot to my own belly low. Tina wa vai. Belong my lippy of the eye. To let my nong is to oh, long my yeah. Belong my lima for to feel my foot to my own belly low. Tina wa vai. Belong my lippy of the eye. To let my nong is to
Samoa, kasilima i vokuru amo. Filanga ngai fa chalva chule ni vai ngola wuli la mai momala fa funga nga Samoa ma lo le fanyo le fiva e ma lo foi le tanga tai le amatango le ia vai sofo e ma le foi ba si le fo le foto a fa na so ile so o le so fo le ia pe o na mtali e foi nga wenga le to tele chucha manga wenga e pe ona ma sania o tanto ye nai America Samoa Hawaii o le malo tele America Canada mai nai Alaska ia o le foto a fia to le sa o le se matu o le la unga i le yaso ia le da ia ai mo le fa man mo fa tai le to fa po le tanga ya ti pe o le to ba tanga mai le down ali la so you le mai foi stimulate ma to le ta to ba tai Levi ngola woli se o le foi le tu lai fa to lo ngatu ia le por kala mede o la woli ma Fofogamua e pe ona mas ia Italy tu lai fa tala i vai fanua mai le Pasifika ma le lalo langi ta pena ba yel faltoa ia Miriam na le toa po Marima ele o le so o tuile ma le fa poponga o le por kala me nga i fo favor pe o le ta pena ba yel fionga ia le anto severe ia e pe ona mas ia ia mai le tu lai fa i le tu lai ono ia fio so fua ile aso for right. Ele vai então antes de falar de vai ngola wolia o lo sulu mai le la e faia si tele o aula e fala brave ele sulu mai le la le ia woli fa bango ia ta tanga mer ia ma sei faia foi aka ko fe au fa ia o amatana so mali ele malulu ele dei foi vai então ele o masau que ele sa ngona manu ia o le sa mali ia o mai tawina foi ile pepesi o le fa mai ile fulu ia o le tali o le pepe o tino o le mo le me foi lele o le aungata e mo le mena ta o le fatanga mai o me umana sa o le fuya inga o mene o winga o le tau e pe ona ta to mo le wina ai o lo lava soi fu mano loina o lo yo e le fa pe o le soi fu mano loina o ia ai e control mai e pai mana failo soi fu mano loina ele ai o le menga ai o lo yo lava awa o tau mafa ia o le mena so soni i lo soi fu mano loina ia pe mafala o e kama foi lele o me lolo ia e te tofua i aima e o ia il me tau o lolo ia e to anga e tau mafa ia tau mafa paleni ia tau mafa i tele i fuala au aina ia o le kulanga for ngā o le aho i ei oe o le a e langona le malo si o lo tino lo wala fai mai fangunga le o lea tai au ma lea fo i tai au ia e langona i fo i mle fia lue whainga luenga ia mle fia lue fa fo i kōkōra u pala au vele ngai vau karakalo ku yo lo kua oi fa fo i ei ala ko ipu ave i ei mala ko apa ia ai koe mongo ki mala ko ulo le ko kausa ia kalunga su e ale sai ia i lo fan e pe ngale fingo le langa nei e to tonu nei e to e su ia ia winga o le ta ai talusia o lo a mantai se am tangale le ile tanto ma sinari o me e pe ona tanto se wa ile as for really na se i ma vai today o le talafia le makua lava makoko ele ka ko peng singi tono ni sila markiso a toa i fo i mal peng singi o va lele o lo ele fa mtalanga lo fa pemba ai o lo wa tulanta ia le seininga lima le li pa le mia ia Christopher Luxon ia ma tita i fo i o Singapore ia me se company o lo fa minus wa i Singapore ia ma awina mai ai i lunga o ngā sami mo i tanto i nei New Zealand ile fa ala wi lo ala le mtanga wenga le opisi nisi ala manuia ma leipa po ngā wenga ele ana ta wa ile li pa le mia o lo o solo le leia le tele o tanto wa fo yaso o lo o yaile sapalai o tanto wa peng singi kiso ya male peng singi o va lele
O le kiso le temi nei o le o whai mai ia ua si atu I longa ia 5 aso mai le 5 aso le asa ia I le dawe aso o tōra iatu. O le pengi singi va lele mai le 5 aso o le ua 5 aso o lo iai a mata mai lea e le aso 2 leo le masino a Perila. O le pengi singi mo kako ka vale o lo iai I le temi nei ia ai wa tau pa ulei titi pengi le ia le iwa tasi iwa lima ma le iwa sful malvalu lima lua tesi malvalu sa iai lima lua tesi maleono ia o lo iai I le teimi nei ai le o stulanga nai fa poleinai ia lo o tau pa ia malo o tau mbat fa fekai o lenga iei singa pa ua ngai sengi le vea son se vai atu nei ioi na pa umaia le afo ia le pengi o le iwa tasi o le iwa tasi o le nepa ula titia nei lalo ifo le tolu tala ma kua manga ia pa ia silira kiki kwa le iwa lima ai o le mea e whaaputai ei fo ua pa ula titia I lalo marakaur kiso inisio pamu pengi singi ia tautu mama ai le tangata o le anu marakaur kiso le nei vai tak maratua whai o nei whai lau ka kiso po lau piki apu po lau van po le alavar ko inga ka bat e leo iei se wha maanga longa o kako kiro mika fui e lunga o le awala e aima se mea wha penga o iei se wha matalanga mai le malo mea ia o le a wha malo lo kako kiro mika ringi ma singa ia pe wha pa wakul ka o kiro mika ringi ia vayasu le aima se mea wha pena ina nei tewe wha pena ia o le ale kongia o kiro mika ringi vayasu ia pa ole me mawai oi e mawai lau sala ia o le anu la I lunga o le whainu mero I lato o lo o whaata wina me ne o ta'wale ele tisi so le ele ma I ale alu I lunga o nisi o whale ta'wale o lo o li putia mai ei whamai ele I taunu mai ala tu ta'wale ni sila o umana taulia ia longo wingan kaulia vo le lunga online ia o la e anga I merwa ama ta'wale ele I kiria inga mai fo I kua ia a ua taulia la tu ta'wale dai alu le tisi ia a tonu o se talile mo I tantou le nei vaita ai tatino fa mo to ma fo fa vuile le ia I le mela lo tupu nei ia pan o le mela o tupu ia pan o ka ngo fia ku lo walo ko fa ka lo skuta fo skuta vuile le lua pa le alu le kisi ngai lo walo suide ma eo ai se la ngai fa yes ka un ka ma eo o le tele na un tavale ti sele ia le nei vaita ma o le me foi nga le nga lu ngala ia ka o le mele o ka vale kisi ele o lona tino o le maanga o lo alu ele taval e fa ia si tangata ia oni si fa talanga lo fa pe mai o ina umale nga le ma le da e ko su ya ko ala le ma longo e ko ma wai le si ka vale kisi ia o le ala fa ka kalipo fe se company e fa mai mea o le ma ko ka vale le o fausia e fies furka usanga e ola I longa ma le ufa pi na paule me le o lo tau vai fale ta vale ni vaita o le mamao e alu ele ta vale na o matamata tu stasio fa sa longa ile fa ngole veas o lo o fa pe mai ia e un se la mon kupu io se me fa penda le va le onu se la mo le fitu se la kilomita e stasina un tavole fa ule wa fa ala wilo mai o le ala o mai tono ni sila ma tu wal temini o le tele o tavole e la lo ifo le 5 kilomita le mamao ile fa fanga ina le mai lona le ai o se malo shelma ile tau o le malo shelma ia fa se la ula ile 5 kilomita o le makwa e fiwa fa nga pe va la tamete malanga yai ai fa ye fa sina mamao ai te fa nga ina fu ile fa la so ile so ato o lo wi ia mo miela e o kamangale umir malo shelba tanto wa I tono au kila sorry ia ka ule di makala e fa fanga ile ma ile fa oka ia ka ngole fa kele ia fi korsfu io korsfu wa sol masing ia se ka ngala fa kele o fia lerka pe ava pe ngai o ko lunga li makala le me fanga ile ma o lo tama ilo monta po lo lao fuala le ka ko pensingi marka ko kiso so yanga e ku fa fiera ka vale le yes fa ko fa vai al ko inga ku foi le masa ngi ka ko ku ka isfurkala marka ilu sfurkala e ma kwale ko wala le ding vita wa le mai mo marka le lo po le ko nga la sa ko ngol kangi o la ka ba
ia ai whaakurukuru me lo masinga fast pingsing e kia nua kua ia i kou whale la kui ole ia nga umai lo leo lau pingsing o le men tau ana whai ia e tango e mantua i utu wha le leilau ta avale ina ia kau fia ile mea lea o le mingo ia kua i ia su e lusu ka la e ukuai alua kui o su e lusu fulu e ukuai e le se me le leile kame ia mai ongo le anga i ma le wha ma le afo le ngole me fuile le injecta o lau ka avale e wa sia ko inga vale ngi venka ko inga prek or kelo ka vale o wa fuel injector uma ka ko ka vale no enta tawona e mantala ile ni vaita ya e fa sa ina le o la usele e ala le ku fa akumule o la ka vale o le vaita mi folengi wa ka nga e ngofo le mala wapi ma e fa mo le lalo o le mele ka nga lo la ku pelea o le mele ka nga lo le mele sacrifice ne o la mele ke mangao ai fa mua pili ngai vai ka se i ko e fo ia kurka ko kama ai ngai singa feolo ba kemirgi ma kwa fa le ko ngunga or ka ko kama ai nga i tono ni sila me se fo le tele o anto no o le la rola ya o ngi singa o ka ma ka ko ma fuka ngai vai ngola o le wonu sulfa me ru tum tene le tula e lua fa malosia to e pikil fa na wa onga ele teme tu wa ya o ngai le wa u le ma futo mi pe le tanto wala leo le radio Samoa tasi lima iva tolu a mo a fai wa kule e le ngilo na ka vale o so i fafo e kango e kule Tele awa
Toi langi de mai leo le whantunga tuai le tia maa le rivang o le Aoauli. O le pese wa whaingoina soleanga. Whakua mi ngoia ka koi me o a soleanga o ia soleli. Ia ngā le fia ma le oli ma le happen me ka ke pisi ka kupa. Whakua mga kua le mautima inga ma le mau fautua. Ia so fa le ton. Ia so hoi lele wale o ele fa soa. Ia o aso wale lavai ia le amrea. Ia no vataman tu lo le mau fautuanga ma le mautima inga. O le te fa fonga ia le aso ma le fu ia so. Le ia lo lava sa yuni lava da pena. Fai mo le me tango na fa mo fa longa lua le me konga longa lua. Longa kolum fa pe nga ko lava le fai ngola pol kala. Ai we te alua mai me fai telefa mo ai ko le me konga fa mo o lo lava le ai. Awa fu ile o mai me fai kele o mai fai me alo ai nga pa nga kupu mai pe fia. Ile ia luar kan kai fai nga ia fa le lava pa o mer kim yo fa le lava. O le menga o lo kaula mua kui muangi ole o le mamal ka kova o longo e ka uma ye inga e makwa sprake na lo ma fo ngi vai ka o kausa Jalva tia miwa mosamala inga jat seve Nicole wea ele ai ele umanga ferka kopo o sea sole rive ya sole famai tona mai ai nga wing ale ola so antao ia pe ola stofi fo ole vai a so nei ya Carlos ia pe a faio o tuai ia lo langi le pe le tau se ia fa mai ai nga wing ole tanto pole sa fa nga sol ole te bingi o nei ma faio nei mai mo mai fa fo mai lungo le Facebook o le YouTube ia ma le tanto penga te vai langi o le radio samoa.co.nz a tanto wa ye Samoa o ngā e ola wha solo a kona ko wa whamo tasi ono tesi male tasi tala whantua i lele mano le turu olo mafuta mai i Samoa Rachel Sifamala inga nai point England ia po GI fo ia tuli pantea kasi ana sa nele yo e malo ali le ngā lue ia malo fo i le ono sai Michael Lutua lunga tina ia Selina Siosi ia masina leo ia mautu umalawa nga ia tu e piki il whana wa onga malo le wha malosi ia wa isa me le piki le o ia fo pakaleria ia lauta vale ma e manatua wa kukusa le ia nga oi pongisa ma nga oi de au le mele wa ia ai ngai me fo ia wa ia ko isa mo angangi sole e lunga o penga te fai e se se kemi nga fai ku ia le o se kana This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pēse tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu selau, lua, lima whāvalu. O valu selau, lua, lima whāvalu. Avia maua sosa, Omega Ka. Ia maloi moa, Omega Ka. Sabale tau mo fie, Omega Ka. Fili mai loile, Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Fofogamua mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw!
Whatunga tua i Larry Singh, le whantua tūlanga i Samoa, pe ora toi whaafo i le sunga ia DJ Noise. Le rivang o la Aoauli lewa toi lus fulu ma le tasi. Miru tono tale o ling tulai tolu tolu e whaafonga so to tonga tātou tala i vai whrua. Me e turu o le Pasifika ma le lalo langi. E oi, whaatala whaatoi so ia Tyrion Sankin ma le ainga le mau tumai da. E kalai stete, i oi ma loari i le ngā lue. E ma lo fui leo na sa i le ia vai tau. O te talitonu. O na wa sila nisi o le malo le tātou uturu. E lunga o tātou social media i le nei fo i asonga fua. E makau kia sa kau ai ngā maa na whaia i da. E lumane leo le whanatale malo fo i le leo le Lava Hotel. O te leo mai lo i po le tae au na leila le ntula i mai e le mata upulea. O le me whaia i lau tala. E tongi atu maa i lisi tu awalanga i lisi tu awala. O lai paka umata vale le tūle tau ai mai ei isi ma. O lai fe masa wa i isi ta vale. I lunga o le awala tele. Eoi. O le mea la leo te nofo mo mafofau iai. O ke le whaia kupo ai e se au ai e sao. O le mea le te whaia tuai. O la le mea le o whale i la a whai wa fia pingi. O yo e lisi kua pingi pe o mai lisi kua makua i whao ngā hei me whenga ruenga. Ala le mea le nga whakango fifu e mei o ba. Ioi. Awa le wha merkula fongo. A e kango se maa po se la au puse ua mea po le alam. Wa e whao ngā ina le nā vaenga o se a upenga. E wha o ele manu ai se tangata. Ia o le mea fo ilau ke whaia kua. O langi maa nga koki. Ai leima se si o la vea i se ba. A e kaki ngofo moka maa fo fo wha pe hasili. Si wha pe rika nga o aso ala sa whaia inge i mea. Ale wa lua felua ongo wa sa ngile sa tina. O le la ve faika ko ka wengama. Ka lo sia. O le a o antu ia le a foi le lo mtanga wenga o le. Se faisia o inga le awari ia sa fela ko ka wengama. E pe no vetu. O ke le faia ku po le ale men ku po le a male a male a. Ai le se me maka ngo fiele me o ka wengama. Lama tia tu wengama o lo tangata ye feo a intavali. Le afa ina tuai mala tu mea tō tino. Ia, ai, wale o ifola makua, ioi. Makua whewa i alima. Ka woke le lopo lana me ka wai ifoma. E ka ume inga. E makua le angala me whenga luenga pewa peo le meanga. O le kango i ala. Ai, e tate alof. Ia, o nei tanga taiana ta wale i tutui. Awa e kongi mai misi ka e kaurukawat. E le saula le ka wai maa. E sau e whaira ka malarga ka le wakai. Ia pe ua omo, pe ua maa o sia. E rea lua ko fuera ka wai maa. E whaile la vea orgaka. O lai whanua i awenga i langa kawa. E lunga o le awala tele. E oi. Ai. Ia kālo sia. A whai ke maa sangi eses. A watu i hele whautuanga. Soli. Si e wale whaia ngā mea. Po le hale mea mafuai. E le o le mea ngā lea le ngā kawa. E ala ngā kawa. Si le o se mea matango fiele mo tātou i Samoa. Ile nei waita. Ia o le wan tātou i le masina o na lima o le tausang. Ia o tūlanta maile o sao tina al whai ngol nei vai asu. Ia o tūlanta vai fo. Ia maso fia o le tātou sisi ngā fua. I le masina fo le masina lea o iuni e pe o na sao ni au tu. Iai. Ia a whaifo ngai ka whao ngi kūri si Samoa. Soli. Ia o le mea leo le pasi forkawa le ala kongi a kule ala. Ala vea i la sesi, la vea i se tūlanga fo i lelo se manuanga tūnga. O le ala lau mea o le awhai. O le ala mea o le awhai. E tau mai eina, o makua mafia fia kili. Ia le vai o lo mafaufa. A wā ke whai a kuanga wha apea e mo i ale ula vale le fia ula vale erga. O le makua kua i la lo maa. Mai, ngai oka. Le mokia ke le ngai le. E me vole le whakari le pasi. Makua i fo inga. Makua ilo le leipo ai le leirima. A wai fo i le leiranga e. Ai a kua i fo.
Whaafianga mai le whetu e wa band le ni vaenga na Aoauli ra o toi se fulu minute o le tale o le July. Tolu fa talavan tuai penny tonne puni. Nga le nga lo me whenga lo pai lo mre fuki gau. Wa fa be foi le usu ya pasa. Ia le o ke man le lo suri ka pole. De ke lo ko sanga wa ku Mulu tuala tala le no finga tula matanga o tan tu ma tanga le vai ngola. Ile mele wo se sa fa fiel mele ka o ngau wo tu sa le ngau ile po ile pongisa. E ma ngau ile a o kia. Ai voila mai si kwinga me fo ia pingi me sang ya ka ki fanga. Ole mole me ole fa o nga lima sa fa pelo tula mai le solution ma lima le masino a perila. Lua feluono ile se tasi leo tala whetala inga o awala ina i Pakuranga Road ma Fortunes Road e le tu sa e leo au kilan sa whape leo na muli atuai ia ni moni meo ni Wilafi i se ta avale voile Toyota Forerunner o le mela ua tupu na ona tua le ta avale na i le moli mumu o antu lo mapasika ia li o marka avale na so mai lava i fafole avetava le pole ale me manga oi ai pingi lo ela walinga e le ngakala inga fa o lima ye ai nga o ye lo ma me sai tono le tavali sa fa pele ona li putiantu i malu le malo o le mela wa tupu e o mai le temine ye le mawa po ai le aula le fa ye le mele o le pasika voi le fa makasisi lunga e kanga kamo me opa ye mo me ka wo dirt bikes e pasika foi e alule pensing le fia le se woli kasi vole ma fefewa ma fa lave solo ilungo le awala te e va penala le mele na tup o lela ye ni tala ntanga tana muli ma wel fa fita uli le por fa lave anga le kulioso ku isika ban efso swan ye ele va venga apela woli ye mala lanto mele safa no vole bo ma sol o me ya o le sa ya ka kifa au lewa makanga fa kingo ile ulai kia wa telo e yai tu pulanga tono le vainga le wa makwa popungi a ko fori popuni a toa fori nga maka ya dia di mat ya ole me voila nga ka ole fa ya pala ai fa e wa le se singa me melhor ka wa ole ma al wa kwa po ai le vai ya ole me a ka wa le ma e le o ma fa ga ka le ko ngiele ma ile o nga langa ma ale ko a fai o pai la kongi aku yele ma e le fa pe wa ku le ma a ku li sa wa pa ma ai le ma ai le selo kiki fan kong vo le pose po mo fa kong pe pi ola ko nginga wa kwa le alu su e pai ai fa fe la pe ala ve ai la fa o le mena tona e ma fo e fa pe nga fo la ngoi o le fai fu o kanga ka o le fe o ai i lungo le ala tel ele ai ma janga sala ya e ka lusi o le famai le mtanga luenga leo o le se isu e maria kupea ia le awari ia le la ko ke fia le me ya o le mele le fautua toi fo ile por kala me o e male tu la fono ya i tanto aveta vale lungo beni o la tele e fa kula ka se le anga le me o le fa aki nga ma faufa o le mole me o ka vale fo ile le o la e skama i vale lumo o e marka vale le piko kuiluma a la nganga e mo sain ka mai lo ilu mo lo ka se ke fai
O ki ngofo mo ma vo va pe sol. Fi pe nga yise pampa o lo ka va. Nga ka ma ya ko kongu wa kulo ye man pampa fa ka dia nga ia ma au ka fole awa. Io, mo le me fu ile le fa yanga I tu tonu le mele ya fe I ku ile off ramp. O nga sa wa ile mo bongo mai fa ko pe ranga ka va. Ai se I fu ile ile va ka va le luma mala ka va. O ye le se me fa penga nga fia sa wa kongu e mo le sai. Ia nga ke ia le wo mongo mai kongu markava. O le winga le chala ia ka ko fa I kiki. Awai e umar ka ko fia kurikava. Ia e longo winga ye mai si me ko ko mai ko ko nga me. Me se le bala pe a fa. Yo nai tu te malanga ma si fa na ma si wai. A ve nga ke nga o. Ai e ke malo si pe roboka. Ia lo ye fa. Anu ye se ka pe fa pe I. No more IK Lafo, okay? Okay. I'm a taste talo sanga on a tattoo Aoauli. Talo si on ngaluenga ma se sine I love. Fai mal fai te ngalu mal fa auto. Talo no fa si mai manu ya I me uma. I fight when my pass in the two mata. I used to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my love pay I live ali lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi. Ia eli ma fo I la ni si. Ma o tu fa Samoa ale o ingilisi. Let's go. Ta fai fa mano lo si tropili nei so. Au fa ai ito Sofia. Au mo ile nei ngalo sono vi inga. Au tato ta fai fa mano lo si tropili nei so. Au fa ai ito Sofia. Au mano va fifia. Boy, I want to see ile maso le falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Fa no ile le ya posa sa uta oto. Awa. O tu si pasi sa ile ile ngaluenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ile pole so singaluenga. Ele ole tu si pasia ole tango to fa maoni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sapendo tili ta fa palani. Ata fa maoni atu ile tu no ti me fa masani. Te e tu e tangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. E manu ye no nei e toi manu ye le langi. Wow. Ta fai fa mano lo si topili nei so. Au fa ai ito Sofia. Au ile nei ngalo sono vi inga. Au tato ta fai fa mano lo si topili nei so. Au fa ai ito Sofia. Mano fifia. La mai ano afai ua yo o lo tongi. Sele longa lo mal fa maoni. Fa te ala tula on fai leo fuanga ma bana tu Samoa la fa somo se fa moli. Fai lo si ma sani male oli. Toi tu foi mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ya la mai foi sama songi. Au ai te ai u ina le se oli. E se tu se apu ai fa ali mai pa umoli. Mawalo la unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela ua. Au ai ke popole fua o I se mea. Au fa inga luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le su enga lo pase ngea. O le I molo pi. Le fanya lau tax. Ai le I maua u pepa. Ai usu mai e relax. Waka kau unga pase me malo I lo pe. Sau. Wash it.
ship, awe te tawhau. Vai oi I tuli ele usu mai tai au. Backpack, bar ship, awe te tawhau. Vai oi I tuli ele usu mai tai au. Mai a kile ni askali, e kau ia skivi o I whalangi. Musika sika mani, I le sui whiwhiloi, ka me ki sa si o ki lang. I tātou, tau whai whamano, whamano lo si, tau pili nei aso. Au al wha ai I tau sawhia, maua I le nenga luenga sana riinga. Tau whai tātou, tau whai whamano, whamano lo si, tau pili nei aso. Au al wha ai I tau sawhia, mana watu, mana whiwhia. Whaaita oe e seisi, ia e ono sa I teisi. O alau lelo tama wala lo, a malu I whale, malu whafo. Au whaingaro e ngā whea lo whani, mata utile ngā ka mupani. E amu I le na pule siri, ele so ona fire say see. Se amu ele na polisi. Ele tai fica e say see. Tala whalama mālora soifua usi mai whaafonga I Talafo le Radio Samoa. A o whaawawa I peo na a whiele sa palai o le suau ui le taua I sa sae tū te tonu, wa whaino mai o le tau ta atele wa whaatawinai le suau I Amerika, whaata la whaasfuru 5 sene le kalone. Fola mai e Trump o le a mata nei o na whaasino ane e Amerika waa I le Strait of Hormuz, ma wa whaino fo I le militeri a Amerika wa tāpena iai, e au fia I tāpenanga le sidia le se lau wa alele masui o ia o unanga se fururi maafe wa pea maa upenga e whaaleanga I nai missiles po ha upenga whana mamao. Ta ua le ripoti la barea le CNN se whamataranga mai se suisi nio Iran o Ibrahim Azizi o le nei fuafuanga Amerika o le asolia I loa aia inga o le tau fia o whetawinga e pei ona iai le teminei. E iei se waa na ripotia mai sa ospa ia I le Strait of Hormuz, e nei lopo o aina ospa ia, maalo saunga le mu umale au waa. I taranoanga I le vau Amerika ma Iran wa whaeroa e Trump, o lo so longa le rei taranoanga ma sui o Iran, peitai, whai mai sa sui mai le matanga renga le vai whafua Iran, o lo o ilo nei e lo nā tunu, ne tari atua Amerika I le fuafuanga o le whire mu po le peace proposal na tuina ne e Tehran. Wha mai nisi whina ngaro whaaria I penga ta whaelangi, o le fuafuanga lea Amerika mo le taitaiane pe whawhao ane e waa Amerika ia waa whaapisinisi I le Strait of Hormuz o le a langona I nai e au waa le langona saunga le mu mai te tau ona whaawau. O lo msalamia o le pepesi o le hantavirus infection I lunga o se tasi o waa tele o le cruise ship I le vasa a talani wa mariri waitanga te tolu e au fiai se urungari I mātutua o whamtalanga ia mai le matanga ruengo le soifua maloloina a Afrika I saute. Whairoa le WHO, whalaputonga le soifua maloloina lalangi, wa amata nei le suenga, e to tasti le tangata o whamaunia le awhia I le teminei, o lo I le vaenga tinga ina I le wharamai, ma lo ngāru rua le soifua maloloina, I le ave se mai o isi pase se to o rua mai le waa, ina ua liputia le awhia iaunga o le virusi. Whai mai o le hantavirus e maua I le tele o vaenga o le lalangi, e whiawea ia I sumu, ma e ono a whiai le mānawa le tangata maonga fo ia a whianga I māmā, ta o fo I le CNN e mawhai fo I ona pepesi le vao tangata. O le waa e pe ona le iputia o le MV Honduras, na ngai e se mai ma Argentina I le tolu vai estaduai, ma o isi no whanga lo fuafua e Asia, e au whiai le Antarctica, Falkland Islands, wha pia Canary Islands I Spain, wha mawina le marine traffic o le waa lea o se cruise ship a Netherlands. O lo anga tunei tai o Europa I Armenia, mo le whaia o salatou whonotanga e lua aso, I lea tunu ua lewa na I loa o se paanga a Lucia I lea whaetua le rarolangi. O lo iai fo I le military base a Lucia I te tonu o lau whanua o Armenia, a sidia le tolu spultai tai o le atu Europa,
Pāpea marapare mi o kānata o loo awhia i le whonutanga rea i le European Political Community i le raumua o Armenia o Yerevan. E whaamoe tele Armenia i a Lucia mō tūranga tau le marusianga ma lātou te whaatawina ane fo'i le kesi mai a Lucia. Walapatai mai le paramia o Stadio Anthony Albanese, e ono whaatiteleina a fianga le le tūranga tau le marusianga, le energy crisis, a o tūrara tātu le whaamai aina o le teimi o loo whaititi ai la fonga, o loo tau mauai se whaamama avenga i le tau o le penisini ma le suau i Ausitalia. O li patia le 9 News o whaamatalanga Albanese, i le matau plenei mai a whairo ai, e le ono au fia ai mai le tala whaatau o le tupe le vai asafou, le iai ma le ai o se whaapoponga o le umi, e mawai le whaamama avenga i le tau o le penisini ma le suau, o no le whaititinga o le lafonga po le excise i au o nanga. Whai mai le i pāremia e le o mautū lava le tūlanga o le aiai le atunu i le matau plenei, mana te iloa fo'i o lo malmalama i tangata o na o le tūlanga o le taua. Mo le teminei e le vāle 2.2 sene le rita o lo mawhaina whaasau ina mai e le au whaita avale i le tutongi le penisini talu o na whaititia le tupe tutongi le fuel excise cost. Ma le tala muni mai le atu kuki e to o 2.5 tangata mo le atu nuu wa a fia i se whainga tau whaasese i le Facebook wha o ngā aile AI ma isi whainga whaateko na losi wa mauma waitu pe sidia i le se fulu o no afe. O lea whainga tau whaavalea i runga o penga ta whaelangi e whaingoa o le Advanced Fee Fraud na maua i sue ngā le Cook Islands Financial Intelligence Unit ngā le lue whaatasei ma le Bankers Association ma leo o le tukuki. Whai mai le Radio New Zealand e to o lua nisi o lo o mata i tuwina whetau wa ina le mata upre nei o lo o whai e suenga. Wa maonia la usu e se fulu ono afe mo na tupu na mawane mai tupe na te wina i la tau na afia i whainga tau whaasase ia i se account i se whare tupe i le atunu na whaari diu i le cryptocurrency ma lafo e se isi account i whafuane o le atunu. O lea whainga tau whaavarea e au fia i whaasaralaunga i le Facebook e fola mai ei tupe te tele maua i inivesi ma nono ngā tupe whaapea mea alofa tau le community a e fiu e tatali e le ai se tupe e toe fuiane. O tala ia le Radio Samoa mo le amatanga fo e le nei mai yaso, manui au whaiva o whenga ia. Le dawa e whafunga i seo totonga nao tātou tala mai antunu o le Pasifika ma le lalolangi e pe o le tāpereina ma funga i nātu le whatua i a Miriama la la toa po mari la whiorei to e whafunga i li tulai wha i le a whiawhirei. E multi mreifa tala wātu mātua langa tai leo le whana wa onga le dau tu wa onga ma lo tomaiti o mai o toa mai le onga le riaso sa e tamale nei sa e teine le nei sa e usta i lo whaia onga ia po le da foi sa e no foi le fai. A faio e mai malo lo le lei inu au pena dogs ia ma e malo lo le lei ta oto le lei lo moenga a e fa longa kua e afu suilo of ia a e we ki alu e ka fa o solo e le tai ona te ailo ma ia le lei fa mauru spa tono le ta vale tonu le ainga sui of wa onga fai sina mea ai fai sina koma fa umai au mea onga ma fso swani lo ainga ia wale kuka le fiafia. O le tala o le tau mo le so mala so hantau mo au ki lani famele official wa ai tau o le so a wawa nisi o nau whanga mai ono iai na iwanga e to unu i le tu i mantua whanga poroa mai teimi o le Aoauli so viliangi mai le so mo au ki lani i le tu i sasai. O le mawhanawhana mo le neia sunga fuas fulmareiva tikeri o le manu i le poa na neis fulmaletasi tikeri e ngoto le la i le whamiru te aile a fole lima i le fiafiana nei. O le venga mo le aso an tai au e o soane le la i le tolu miru te aile fitu i le tai au o me i mantele na a wawa mai ono yeina i wanga e mantele le tu i mantu o le city so viliangi mai a tai au mai le tu i mantu i sasae fio lolo le malo silangi mai i taimi o le Aoauli. Talo fantu i lole le mano le turu i Samoa lo mafta mai lunga o le tasi ono tesi ma le tasi fan mo i Samoa ma lo ngā lue e ma lo foi le on sai na o te alfai a tautou a fai wei manava
Ia nga ilon ko fali. O winga o le tau. O au sua sa vili o le vaito lau. Sa vili mai mātui sa e lo ufitia i Samoa. Pe tai usfutai inga o sa vili matimunga. O lo taotone I saute o Samoa. Mai au mai au matimu. E a awhia ile aturo I ni siu taimi. O le e ia fautuanga mo timunga mamafa. O lo wha malo si e pēr. Mo lau whanua uma o Samoa. Fautuanga o timunga mamafa. Ua wha malo si e nei. Mo lau whanua uma o Samoa. O le wenga mo le sofa mai e Aoauli ni siu taimi ma nai timu e taap solo ai e mamafa e pupu wha pia nai wila mawhai titili. O le wenga mo le aso a te amo Samoa o le a taape solo ai nai timu. Tulanga nai pia ni e winga o le tau i le soma le so a te au e le ngatu mui tanto i au kilani a e wha pe foi ma Samoa. Noivo tu, amo. Asus tu le vas a oler.
Don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drink some lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tani. Lo o tina, whaafetai lo alofa whaamaoni. Lo le tu la fōai o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le aso whaapitoa a tina. O lo wavanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Faisa u tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le atapunia le tauwanga i le asofito me i le sefunu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le sefulu lua i le asofito lava o me. Mo nisi whamtalanga, rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. O lewa se antias fulu mo le fitu video tau tene le tulai tolu a feo le vitoa ma vitoa le rivaingo le Aoauli talo whamano le ngānu e mano le whai o le whaiva. O lewa mawala tātua vadawa talo noa tui fwoi le sunga i a Victor o le tautua ma lau danga le tai world and auto limited o Tara talo fa Victor mano le ngānu e. Ia, se whamanu ia rau sunga Fofogamua ia, tu whai ni tula le uli e mese koe pe mo rungo Samoa i mota malao, wherau e mahuta mai ei, unga whaunga uta avale po unga ngarwenga ia, ma ro whai vea te o tau. Ma no le ngā lue Victor, whaamaru le tau ia i mātou, o a maile tātou pitonu o Tara ia e pe ua whaafia fuinga ia lui lesi kua wala. Ia o le susuru i le lai ia mako. Ei, ma lai. Ma ia wingar kau, maka marka e au pipa o ia aranga la me yangi le u. Ma lai. Ia kulanga rarka po sapi, o kere iat. Kere iat u le siku. Ia. Hati ile ulama sau kupe ni ke fewa malo wala no foi o mara como e for shopping center como e for shopping center le era un malo lo le ia malvenga ya mano le ngano e mano le sai la mtango ni ves fo ni masina lona limo tanto o lia sautinale lumana nei ali Victor. Ele o ia se fa mo tanto compagnie mingi meano fa multina wa ma ko wa sautina e pe uma wa cancel ma ko piko ole ke sili mengi ya ole wala wata tena foi ta nga na se wata tu compagnie ya fo ia ta to pa u potato fala ilo ole aso sautina pa o ta vale fu service ya o te pole su mai dua su pasene de choese pa ke o su mai ta pa ngata foi la ta to fa sinja mense lunga ta to le tio ole o fa sala o to ta to fala ilo la pete o su mai ta to nga o te pole eva penga e ole le foi lo fa English e vinga ya lo Samoa ya tata no e mo se sani mo e pa pete o su mai
Ia o tatou pensini lo pa o le ono sene le iwa tasi tolu tala solua ka ko tiso lo tolu tala so ono sene ia pe ki wa utu lo ta avare matou pa ia whangaina lo Apple Car Tax ia pala o Apple Car scan tona tatou whanolo e mo pa utu lo ta avare a matou ngata fo lea pe umana utu lo ta avare ia e fa matatou sei a wani misia matou sei e tanga va ai lava ia so ta itasi se si fo i vata tolosa ia matou ia sofa man malo neva yaso ia tatou vata fo ia o tili gate ia i ora fa manina o tatou vata te suma i tu fa tu mula sa le matou pam from kesi fento we feel lo suliva tala i le sene ava pe fale tonu pe o liki se e o from kesi ia fa malu atu ia o le wala sanga le mo ina sopa sa from kesi fola o mana i fia mai matou ia matou fale sidia na so nia ia va pe fo i ngai kauso so me lo fomo ta vale tina ia la vale fu service so ava pe di fu service ta vale tina la inga ia mai tonu kai maso son mo na tulanga fu service o pe pale wolf le transmission service o le fino mato ta vale so se mo lunga lava mato pale lift to pa mo tato ava pe e so va fa ngo so va fa ngo ngai to so ia pa pe fe mato pu pas no ko reflex fail low in spring tato spoka va pe ngai so tava de spoka e finalo ia mato ia tato flares tato lo tel pa o lo sa le pasi pe pa le wo ia mato fole mato tava de fa tawa ava pe ko so ta vale ia o lo mama to hypercar so mato SUV minivan ia mato fole mato pick up o mal modify ia mato 4x4 e se ne te pole ia so fa tau tu lo mato ia mato lunga matou finance ia paulo me mana mia o le seni tolu masinga lo pensten a palaiso sa ma ia matou tu i lo tava le tuai watu so tava le fou a pe ki o sai ko kongi ke si e fentu tu na i matou ta vali ia te stau foi na te suma mo e tu so foi mara fa so a pe ngai ke fia sia me formato ko ta vali e se si matasi de motori sta makio ia pitora o mai fo i matou numero telefoni o i vor fitu fa tolu lo o mo se so ani o mato far pau le i tau lang fato ta wa ta si fitu sur pecho ta pa fo ro pa tuai a pe o le anga porta vale tina e como sui pa fa furi mato alignment ma ko se ki na kuio a mata na se suli ma e ngwa so lua so se lang so se size mo e mato na le lua so tala e va so ngo mato finance a fa peto mo tino e fa ngate street a fa kawi filifila o ko nga nang chi ia i tato fa na pa umakas sai ka mo temeli to tasi to luat o di ma no to fitu ava pe ai ko so ni pa olo fu di Samoa ia o te pole o malawa i tato fa pa ia sia simen mato fa pa ia pe te vidi me fo i de o ivo de fitasi to o ivo de fitasi to o mo se so sani por un formato Facebook tala vale no formato for un Facebook por un formato website e formato link ngai e ke makamaka i makoka vale ngai no mako sai so tai e Fofogamua molo no e foi botone tu la le uli so foi mai no ia sa mo tai la so foi ale sunga ia Victor wa vela voi ma fonga tambul molina o tutua ma le udanga le ale Tower World and Auto Limited yona la lua lungo Beach Road ia malunga foi East Tamkiro e lema fai ona e misia o le usia antia lus fu tolo milu te bute ne le tulai tolu fa malo antu il sunga ia fa se kuso va per foi ia la guamaleo Terence ole sunga ia tu veve malatosi ya malo le au solo ina le ayo kiriso i le vango le wo ya mau ki ngoanga fo wei o inga ki FC so le ngia wo eva mai pe i de radio kasi lima i vakolu amo au ngate le sunga mo música malia mana yesiba música malia se maya night
o paga lue mai le musica. Musica malie. You still Samoa, where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, Samoa, I ain't none on the map.
Whavianga suka filongi o le ringa o le so moli an tuai le whana wa o ngai ai ngolo wha muri bai le ringa woli o le so ngafua so wha o le ringa sino me lua a whe lua o no a whe o le watoe mafuto bai le ringa o le so ma lo le ngā lue ma lo le whai o le whiva o iunga ni o nisi o tātou tālonga sa whapelo na whātano wina i le whai o le vea so le sei ma vai atu nei tātou a matawaila i le Super Rugby e pe o na tā aloai. Ja, le Reds ma le Brumbies e makaukia hoi le data longa e pe ona moli mawina o ila au le ke ka pua ia i le Super Rugby o le nei fo i tausa ja le le talonga mua i le fiafile o le Australia le data aloai ja le Hurricanes ma le Crusaders ja le ingo le talonga malo le Hurricanes i ai tolus fulmalvalu e le tolu tasi a le Crusaders. O le Waratahs na fitaui ma le Western Force i le fiafilevale o le Australia na malolo ai le Waratahs i ai fulma le fitu i le luase fulu a le Western Force. Fijian drua le na pingi ma le Highlanders i oi timo moele wa manumalo i le drua i le Highlanders i ai lusfulu fa e le se fulu ma le fa. Mona Pacifica le sa Talibano i le Blues i le valai o North Harbour Stadium i le stonai e le maruietum whainga le Mona Pacifica i ai fulmaliva e le whalima a le Blues. E ma le talo muli i le fiafilea o le aso to na i lena ftau i le Reds ma le Brumbies Reds e tolu se fulu Brumbies e lua se fulu ma le tasi. Tantou se atula ia lea i talonga le vei aso na te anei mo le tamatasanga o le NRL manatua e lua au fo o le Saudi Unibai o le tasi o le au le Perth Bears i le tausanga fo lua a whelo fitu e ma le au lea Papua New Guinea Chiefs le ua awa i eile alo Samoa le Leo Jerome Luai e le tausanga e lua a whelo sfolo ma le valu. Talonga mua i le asfareile le na whatau i le Bulldogs ma le Cowboys ai o le talonga Bulldogs e fulu ma le lua Cowboys e lua se fulu ma le valu o le Dolphins le na whaile lanto miti e pena whaile miti le Stormy ai e lus fulu ma le valu i le se fulu o le Titans na malolo i le Raiders i ai es fulu lua i lus fulu ma le valu Eels na manu malo ai le Warriors i ai es tolux fulu ma le ono i le se fulu ma le fa. O le stonai na vitau i le Roosters ma le Broncos ioi toi sa wala come back le Broncos pita yane faisi ma losi o le pui mai le Roosters ai o le talonga Roosters tolus fulu ma le valu Broncos e luas fulu ma le fa. O le Knights ma le Lapit tasi leo talonga mata ina il fai ngona veaso tau ma fai atu lava la piti pita yane ia ua faisi tuai o le Knights e fas fulu ma le lua o le Lapiki e kolu se fulu ma le valu. O le talonga le Sharks, ma le West Tigers, tele lau la vea le talonga lea, ai o le talonga Sharks, limas fulu ma le lua, West Tigers e se fulu. Ma le talonga manta ina foi le afiafia nafi, le sa fitau i le Manly Sea Eagles, ma le Penrith Panthers, ai o le talonga Panthers se fulu ma le valu, Sea Eagles e se fulu ma le ono. O le tulanga la o lo iei le wha tulanga no au timidei, o lo tulanga mo le Panthers, lua le Warriors, tolu le Roosters, wha le la Piki, lima le Tigers, zongo le Cowboys, fitu le Sea Eagles, tu valu o tuiai, ia le Sharks, ia o le ngā, o le tulanga nei piori ia tātu talonga lo wha tulanga bai, i le whai ngole vea so le sei ma vai. Today se iau lia fuile as froile, o na tātu talonga le talonga o le whai unga, o le vai aso le nei, o le palasia jele sa o tina tois fulvanu minute o le tale o le tula e wha. Island
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important. So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much He understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, He knows and cares. So how much more does He know and care when you're hurt? So why don't you ask Him to take control of your life? With Him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know He will always comfort and carry you through. Just think a minute.
Hallelujah worship team le pese wa fai ngoina ya we loa to lunga tuai e le por kala mina le think about it mo ma u le vai ngo le so le wo joy valu mi du te ona ta le o le July fa tal fa tal mai e tu le Pasifika male la lolangi. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Jalvanci UB36 Malainga he deo vaenga before you diken chanili. Living vang all the tattoo polo kalame wa jolunga to inama situ to mo Samoa ila so nga fualia so fa le rima sino be lua filu no afi we singa no le to bali ila tattoo maftanga po to ala to tayele temi sasilan vai tete to le tualo o to soifua Monsieur Gayola Tatu to filo ye la so antael fa wina ole por kalame ole nga ifo favor ole to pena by the sound of young yali and to sovema por kalame ole nga ifo favor see you leave for in July on no ile vie fine mo to be maar we tell la singa o toy ja ma for fuanga for yo lo o fanga solo ole ni fia fiola so fu ja tanto filo ye antael but tu au fala au ja ma fo malo longa file mo ile po anani alovantu soifua tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia sio utaula amanaya efe pula fimai ile sau o ata uma o fetu ole lani esulungia ya umasia uhani a omasa balibali le pasina se yesu solo ya Samoa no uatu
Se ifai mafiafianga Ie mama atene matama Olo osisi vai mapepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole ni Na oa omasi a upele Ele mafai hanga ona ngalo Le tape mali o mai singano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le masina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafiafianga Ie mama atene matama Olo osisi vai mapepese Matata la